Kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili gezo mina ngifeza uthunga kumalo bathi ilaspo namagumede mhlebe ema uthi usemusha like kanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu wana mangabe sikhuluma lapha ngendaba ezihamba phambili ngifuna sibheke udaba oluthinta lapha insizwa zikaMaskandi yazi ukuthi mangabe ukhuluma ngendima kaMaskandi indima emnandi kakhulu indima nje lapha nalonke uhlobo lwamangcoko lapha ke mdaba engifisa solibheka kunensizwa lapha ekhona entathu lapha nezizibiza ngengqwele zikaMaskandi lapha nezithatha ingoma BigZulu lapha kanjalo nensizwa noSjava lapha bazibiza ke lapha ke ngenkabzezo lapha inkoba nje engenze kakhulu lapha ebantwini ethu Umbayimbayi ethi ngizokuthengela Umbayimbayi lapha kunensizwa ezithathele ngoma zayishintsha zayicula ngoshuni kaMaskandi mina ngida kakhulu ke le ngoma mina mabengizwa ngele kulami side nokho mhlawumbe abanye abantu bayincoma abanye futhi bayixeka ngenxa yokuthi ke lezi insizwa zithatha ingoma njengoba injalo ezasizicula lapha ngoshuni kaMaskandi kasebenzanga ubuciko bazo lapha kodwa ke ezithathe nje kuyikhona zakubuyisa kushuni kaMaskandi zafaka iginqa lo mhlawumbe uthi lo ngiqhubeka kakhulu nale ngoma nayo hayi ngana ukuthi ngiyathemba uzwele lapha ukuthi izinsizwa ezinemba kanjani mina ke angizokubuza okuningi kakhulu lapha ngizofisa ukuzwana ukuthi eluthino lwakho uva ngaludaba mhlambe ubona lezi zinsizwa zinembile ezishaye kakhulu le ngoma okanye mhlambe zenza into engekho right ukuthi sithathe ingoma ezibuyisele njengoba injalo izinsizwa esizibiza ngezinqwele zikaMaskandi hlala lapha no comment section kungixoxele kabanzi ukuthi una luthino lwakho uva ngaludaba mina ke sengiphuma kanjena ngana kwethu kodwa ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi nevideo elandelayo ngesikhathi futhi esilandelayo kwakho nje subscribe ningakhohlwa ukulike nokushare nibe nosuku lomnandi bese nangilandela ku Facebook @radio nkezo nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.